Pozdrav ljudi, evo nas u novom klipu, nije nas bilo dugo, radili smo zato ne stignemo napraviti klip, ali uhvatili smo vremena i evo nas opet. Danas ćemo raditi juhu od krastavca svježih, znači hladnu juhu od krastavca. Kupili smo za početak, znači 2 krastavca, 3 češnjaka, luk, jogurt, natur, znači obični jogurt. Onda ćemo začiniti sa granule češnjak, sol i kasnije ćemo dodati malo origana i za dekoraciju malo paprike, a ne puno, samo malo. Počet ćemo ovako, znači, to ćemo sve blendirati da bude dobro, fino, gusto, onako kako treba da bude. Znači, ovo je blender, ovako ćemo. Nećemo cijeli luk, uzet ćemo pola luka, tako, otprilike. Nije nas bilo dugo, zato jer smo radili, ja i moj karbonat smo radili, zato nas nije bilo puno, ali evo tu smo. Znači ovo ćemo sad uzeti ovako, nasjeći i onda ćemo to sve staviti u blender. Znači ovako, luk, stavljamo ovako luka, uzet ćemo jedan krastavac, ovo ćemo ovako, ne smijemo puno bacati, moramo šteriti, u Njemačkoj je sve skupo, sve ćemo ovo ovako, tako, znači ovako tak, tak i to ovako. Ovih dana je bilo tako prevruće, pa nismo ništa ni radili, bilo je prevruće. Sad je pala je kiša i onda sad je stvarno, onda čovjek nema volje za ništa, ali dobro. Evo ovako to. Meni stane u blender pola krastavca, znači pola krastavca ću staviti. Stane pola krastavca, zato je mali blender, nema veliki, nema ni dosta. Znači ovako. Češnjak ćemo obuliti. Ja ću staviti jedan. Tako, otvorit ćemo jogurt. Ovdje ćemo odmah to zasoliti. Ovako. Otprilike. Tako. Uzet ćemo jogurt. Stavit ćemo ga ovako unutra. Tako. I zaboravio sam vam reći. Samo malo. Kuha bez krpe ne može. Htio sam vam reći ovako. Čili ide malo isto unutra. Vidite? Čili. I onda ćemo staviti još malo papra. Tako. I sad ćemo to otvoriti ovo sve. Stavit ćemo u blender. To je to, vidite. Juha je spremna. Znači, stavit ćemo ovako ovdje. Ovo je jedan kratki video.
Znači, vidite ovako. Stavit ćemo to tako. Tako, mi samo smo probati. Morat ćemo još malo soli. Ovako. I evo ga, sad smo izmiksali krastavce, luk, knoblauch, znači češnjak, ovo sve. Juha od krastavca hladna. Sad smo to napravili tako. Vidite, sve je izmiksano. I sad ćemo staviti to u frižider. I evo nas, nakon pol sata smo ostavili juhu da se hladi i sad ćemo izvaditi van i sad ćemo servirati. Uzet ćemo još, znači, limonov sok, ovako, znači, hladno, hladilo se lijepo, fino, ovako. Tako, ko hotel. Znači ovako. Nećemo puno, zato jer to je ljetna juha, samo ovako malo. Znači, sad ćemo staviti. Ali ovo je na moj način. Normalno ne ide origano, ja stavim ovako, origano malo. Malo paprike, ne puno, malo. Sezame otvorice. Ahahaha, sezame otvorice, vidite, aha. Evo. Eto ga, tako. Za dekoraciju ćemo staviti ovako. Uzmete krastavce. Ovo ćemo prvo spinuti, ovako. Tako. Ovako. Tako. Tako. I jedno ćemo tu staviti. Tako. I za kraj ćemo staviti peršin. I da bi to bilo dobro, tako, vidite, uzet ćemo, samo da ja nađem, papar. I gledajte sad ovo, op, landa. I to nije sve. Rekli smo, limonov sok, jer limonov sok osvježava. Samo malo oko, tač. To. I uzet ćemo moje domaće maslinovo ulje. Tako. I možemo staviti ovaj tu, ako ga imam ga, ne mora biti, ali ću ga ja staviti. Vidite. Ovako, jedan. I to je to. Sad ćemo još probati. Nismo gotovi. Vidite? To je to. Znači, ljetna hladna kuhinja od krastavca. Za kraj. To je to. S ovim možete gubiti kile i održavati svoju kilažu. Ne zaboravite, stisnite dugme gore. Subscribe, lajkujte. Vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja. Ćao!